A nombre di Tata e di Io e di Spirito Santo. Amén. Señor sea cuboso. Y con vos, Espíritu. Háganos confessarnos picanan, para nos por celebrar de maneira digna o mistério non sagrado de nossa fé. Mita confessar a Deus Todo-Poderoso, delante di tu aqui presente, come a pecamos tanto, a pensamento e palavra, a lo que me arras e a queda sin has, pa mi culpa, pa mi gran culpa, pesei mi te roga la Virgen María, tur ángel santo, y vos mi rumanan, y reza pa mi, a Señor nos Dios. Para Dios Todopoderoso, por mostrarnos su misericordia, perdónanos picanan, y híbanos na vida eterna. Señor, ten piedad de nos. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nos. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nos. Láganos seréis. Dios de misericordia, Pai nan que te estimavo, o a destinar uma felicidade que nenhum ovo não admira e nenhum rodeia não atende. Dona-nos um coração que te estimavo dentro cos e riba turcos, a nos por logra e glória que va priminti, a meio de Cristo, nosso Senhor. Amém. Esta cinta orban, escucha a palavra de Deus. Lectura voor het boekje de profeta Ezequiel. Señor, a dirigir palabra na mí. Gente, visarei de Tiro. Es aquí, Señor, mi Dios, tabisa. Bo ahaya masya pretensión y visa. Mita un Dios, mita sinta riba un trono divino, memei di lama. Aunque ta gente bota y no Dios, boa hinca den boca vez ku bota Dios. Cierto, bota más sabi ku Daniel, ningún secreto no te queda escondi pavo. Pa medio de vos sabiduría y conocimiento, boa obtener riqueza y coleccionar oro y plata de bocamber de tesoro. Boa sa de engrandecer bo riqueza usando bo cabeza de manejo de negocio. Pero a riqueza a ponebo haya pretensión. Pensei, Señor mi Dios, tabisa lo siguiente. Pa sobra boa hinca de boca vez, kubota Dios, mita manda pueblo ng extranjero ribabo, es nang di más cruel. Nang lo destruí lo que bo a construí, kubo sabiduría grande, y lo quita bo boniteza fordivo. Nang lo ponebo baja den graf. Lo muri un morto violento memei di lama. Ora bo para cara kubo asesino nang, e ora ainda lo bo bisa mita Dios. Ora bo kai den nang mang, lo bo experiencia kuno ta Dios bota sino un gente. El pueblo ng extranjero lo ponebo muri un morto sin honor. Asina mi apapia, Señor mi Dios tabisa. Palabra de Dios. Nos alabamos, Señor. El refrán de Salmo ta,
Señor, tanos barranca, nostur, Señor, tanos barranca. Señor, tabisa, bon mira, mi mester caba con mi pueblo. Quita tu recuerdo dinang. Mamiting miedo de bofong dinang enemigo nang nostur, Señor, tanos barranca. Nang lo por explica el caso Robes, Ibiza seguramente, e victoria e tadanki na nos mes, no na Señor, pa sobra nang ta un pueblo sin comprendimiento, nang no ting idea de nada. Nostur, con un dinang lo por corre con miles de nos, of dos dinang con 10,000. Si Señor no alaga nos cae, si cutanos barranca no a entregarnos nostur, Señor tanos barranca, nang perdición no taleu más, nang fin lo llega lige. Señor lo sale na favor de su pueblo, muestra su servidor compasión. Nostur, Señor, tanos barranca. Ahora nos talanta para el Santo Evangelio. Aleluya. 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 Señor Jesucristo, habira pobre pavoso, aunque estaba rico, pavoso por habira rico pa medio de su pobreza. Aleluya. Señor sea con vos. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En el tiempo allá Jesús avisa a sus discípulos, y te asegura vos, está difícil para un gente rico dentro del reino del cielo. Hágame visa acerca, está más fácil para un camel pasador de huevo de angua, que para un rico dentro del reino de Dios. Ora el discípulo atende cos nan espanta masha, y nan apuntra, ta kenanto por haya salvación. Jesús queda mirando en la cara y avisa, para gente seita imposible, mas para Dios tur costa posible. Pedro avise, mira con nos alaga turcos y a seguibo, que con nos haya. Jesús contestanan, y te asegura vos, en era novo, ora ayudi gente, sinta arriba su trono glorioso, o solo también seguidor, y los sinta arriba 12 trono, para juzgar 12 tribunal de Israel, que en abandona su casa, su hermano hombre, su hermana mujer, su mamá, su tata, su yunan, o su terreno nan, para mi motivo, lo hayashen viaja más tanto que sei, y vida eterna también. Sin embargo, hopi dies nan ku aorta di prome, lota di ultimo, y hopi dies nan ku aorta di ultimo, lota di prome. Palabra del Señor. Háganos sentar un rato. Se escucha que Pedro, apóstol Pedro, avisa al Señor, Señor nos alaga turcos pabo, que con esta haña,
Jesús avise, vos hanya mucho más, sobre vos solo sinta arriba trono, en el reino de Dios, en cielo vos está junto conmigo. Pedro alaga turcos, ora Jesús avin cerca Pedro, estaba en un boto, ta pisca, junto con su tata, con su trabajador, Anto Jesús avisa a Pedro, Pedro, seguimi. Anto Pedro alaga boto, alaga reda, alaga su tata den boto, e di viaje la sigue Jesús. Ahora nos da celebrar a fiesta di patrono di vostro scolo. E sono che cuida vostro scolo for di cielo. Santo Papa Pio X. E también alaga turcos para Jesús. Jesús ayame, ora etabatin 13 años. 13 años. Aquí tiene algún muchacho que tiene 13 años acaba? ¿Quién tiene 13 años? Mira, aquí tiene algún de vosotros que tiene 13 años. Okay. Ora Señor Jesús avisa Papa Pío que estaba un muchacho ainda, un adolescente, un joven. Señor Jesús avisa en su corazón, estaba llamado José, avisa, José, seguime. Entonces José avisa a su mami y su papi, mami, a mí que va y sigue Jesús. Entonces le alaga a su casa, su mamá y su tata, y la va en un convento para estudiar, para virar sacerdote. 13 años. Ela comienza a estudiar para virar sacerdote. Isso, ela hace todo estudio na escola secundária, depois de universidade, para fora de sua casa, para Sinha servir Jesus. E assim ela chega a virar papa, um santo papa, Pio X. E está nosso patrono. Está inspirando-nos para nós seguir Jesus. Senhor Jesus está chamando vos em vosso coração, está chamando-nos para nos seguir seu passo, para nos abandonar para Jesus, para nos entregar a Jesus. Que nos perdona Jesus, que nos perdona Senhor Jesus, desde hoje. Nos perdona Senhor Jesus, nos braça, nos provisa Senhor Jesus, toma mi braça. Quando se bota entregar o braço na Senhor Jesus, ora nunca bota puxa outro, nunca bota dar outro, nunca bota coi de outro, para sobrar o braço a virar o braço de Jesus. Anto maneira Jesus, bota donar outro man, bota abraça outro, bota ajuda outro, verdade? Es cada de nós, por donar Senhor Jesus, nos braça, nós temos 2 braços. Para donar Jesus, para errar-se uso de nada, para abraçar outro que nos braça. Verdade? Que como mais nos perdonar Senhor Jesus? Nos perdonar Senhor Jesus, nos ovo, nós temos 2 ovos, nos provisa Senhor Jesus, toma mi ovo, Antes de me donar Jesus mi ovo, nunca mais me mira cos marros. Não está o costa no marros, para mi ovo, está de Jesus, verdade? De Jesus. Me estava solamente costan bonita, verdade? Para Jesus, hace uso de mi ovo. Que como mais me perdonar Senhor Jesus? Me perdonar Senhor Jesus, me pia, me tem 2 pia, que está corre duro, verdade? Me perdonar Senhor Jesus, toma mi pia, Então, ora nunca mais me estava caminhar obes, mas sobre mi pia nanta de Jesus, verdade? Mi pia nanta in cucana, caminha direito, caminha bonita, verdade? Passou a me entregar na Senhor Jesus. Que como mais me perdona Senhor Jesus? Mi coração, verdade? Me tem coração. No meu coração me tem hopi gente caba. No meu coração me tem mi mami, mi papi, talvez meu frau, algum amigo, verdade? Na turta de meu coração. Pois me importa Senhor Jesus, ainda tem lugar para bo no meu coração. Tem lugar para bo. Me que donava meu coração. Então, se botar donar Senhor Jesus bo coração, sempre botar perdonar outro. E sempre botar sentir com outro. Ora outro está contento, botar contento com ele. Ora outro está triste, botar triste com ele. Para sobrar o coração.
tá coração de Jesus, o aduné, verdade? Assim, Pedro, adunar Jesus, é boto, hereda, laga família, Santo Papa Pio X, também a entregar turcos, e nós também por entregar turcos. Por donar Senhor Jesus nos mes, nos braça, nos ovo, nos pia, nos coração, e começar a virar discípulo de Jesus, carnena de Jesus, desde ave.